Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Khandiar sengi mencua ke yang syari bahakli do jongkari India kata ke Supreme Court kala itu ya ke jinglong terai ke jait ben riu lom jongkani ke jela Meghalaya halor ke khandau ke siam bat khamtam ke jinglong terai ya ki mar po khandau bat ke jing ai la ru banti biang yu do yong hakani ke jela ringkat ke jing ya ringkat bat ki kendon an kumbangi tep hi nalor ki wei pat ki benta jong ke jela u do yong u khambon ru akathan rilom jantia kumta khat artarik mentau nai tung araja ka khandai ka Batisi TV kelayo banyakren batwa jemon na wei ni kinomik man syaka yang darbar thawan ke jela na rilom jantia uba kerman jela ubolong ru u menteri hakani ke sarkar jela ka bamenta bat komunong song ke rilom jantia ubalayo i ye ka jing sitom kinong song haka kamai ka ji na ka jing sak hang no ka jing ti yau do yong ila light na kini jing cha te cha khon na ka NGT then son's name exactly mo son's name ka jing cha te ila cha te re da ka jing treshtom jong ka government bumta for leadership jong sarkar plus the continuation jong ka previous government ro ila poem ta hadu ba new put ila yo ya ka relief ban light na kini jing cha te ban ni scheme ba kumbanga ong mo last time we perlu ba kini kita ke way na ka jinseng namita jumi ki tripart do yong balenga ong kini ba khamtam hagipor munshwa ni tre do yong long ka paisa bangi yo long maybe around 20-30% approximately ka paisa try kindo and the rest part long tip shei ka ja plus ya ke bangi yo nang turu nang ban reserve ya ka tu paisa bunsen ka shudut untuk margin nang ban terkai so this time kalong ke bas tenat padong ba lamba kini ka jing shate ban ngilalai menta kan long ke jing hikai ban kumno ban reserve ya ka paisa bangi yo nang ni plus kumno ban pensa penne pensa ya ka mariang jumi namar ngi ila moh kiwa kila spoil kila damage good plus ki jaga ki cloud la ya oding re long nang ni khmat ngin nang ban preserve ya ki forest but preserve ya ko undu kunjo nomor ni kumne ngila lai ru ya ni water policy santanal banong ba state government jungi ketika first state for India ban biang ya ketika water policy so nangit scheme ba nang ni shukmaru nalian joki try do yom kini trilang ban ni ban ke government ba kumno ban penne pensa ya kini ki wa jungi namba ngin perdu ya ka bamundi kadangin don kata ka responsibility ki cingkit kle dalade ya lade no kala ban po ki sitom the future life joki ni ki ban wan hidden jungi dan nalian junga nga I could play ya baro ki bai ba ki ba kinong shong po jang ketiga state bi jongi ba kila ya treshitong kila ya pni ki boy kat ki bala mo their own views ki ideas ban kumno bani le benti jing de bar kini ga jinghang du yong but at last finally amba ka jing trelang hi bro bar ka jing duwa jung pa ba nila yo nila lai na ni jing chate long sitom ha yang ni bro ban in nomor menshwa war badang pli do yong ni ya puhu mo jing im jong ni long nim pana ya ke ban wan la shai ri marsin khang do yong long ka ta shoba balad long bun ki priu kila drop out na school ting don ki khana school ki they have to drop out na ka daw ba ki pa kimla shuban afford ban village school li and plus chibun ki jige ki school ki hado da ki phedli ki school la sha khang na ka daw bom don try la shuban rani ki tu school dekani ka long ke ba shitom ni ha ki tu por remantar ngidang shitom ni namar bompat yo ban chalan or bagyo banti ni bathmai mo kadang shitom ni sakatu kane por rekataru ngilayo kicingkermen ba nang ni shukmat min sayo yang banti but in proper way
Pajba actually bun se teng ya kani ka mining plan mo. Teng bayo le se ka mining plan kan long ka barem my boss him a lot. Dre nga panalian junga ngasne kumbe ba ladangim don ni ka mining plan kan kata ba namar nimla ban yadai kemarian nimla ban yadai ki wa ki jongi telang ba ki don jong ka mining plan ni hagata ka plan bi incident kita baru no ban preserve ya kemarian and plus hagaju hi before ba lamba jong kani hi mining plan company don ba baru untip ba kumno ban don kam yu no do yong ha in the sense long ka amount bangi say hagano gor kom ban chalan plus ka revenue jong government kanwan kanum lai shu kumbangi imenta long ke ebo ni nato hardly the government ka maybe hardly 30% or 14% the revenue out of that no but say you yong telang ba jong kini long will be in proper order baro kini kin ya kata kaluntu it'll be much long hagajing stang he since difficult later on parladangi follow ya kani ka mining plan it won't be difficult that is what I feel and manchwa actually kajing start jong I kumno baki yatre then he follow it manta part ni don kam he ban follow ya ka guidelines especially ya kani ka kumno banti in a proper way kana ban lai na ki accidents kumno to kajing ja baksan kani shaki way part ki jaka ro ladang indon kata ka proper guidelines make a proper plan mo kalau singin di turbo itu am was in bana ya ka jinglong jong indo longkan kata ya ka jing indo ku dalam ba jong ka ni mining plan ni pe ke stability jong ka indo kanu ka height hakunu kombanti kinsodon kita ke baro ba kuno ka main ka besar tenaga de don kam ban preserve ya ka marian jongi khamtam ya ka that is the most hajing I jonga marwe mak ka don kam haban yada actually mata kumajing tim jonga malian jonga pollution board if I'm not mistaken kila shim katu kami tadi kiwa po Chente Hills but kila persang ban no kila ya persang di ban tesi gitu ke ban makukoi kalau saya kata ke result ada muda ke status yang itu kecil persang di kini matip dari ladon kata kecil persang melihat juga pollution ini skim banget tu kecil persang kan ulang itu kuat